Yingoba wonke umuntu akathi efunda noma akathi efundisa abanye naye phinde afunde futhi. Ngikhona abazalwane. Balekile ngoba once wathi wena sugogodile. Hayi uzobe uyiqhatha wena uzosala endlini. So last time sinani la cishe bekuNovember 2023 kule ama-workers and leaders. No, ngiyazi ukhohliwe. Wena mina ngithi ngine-memory endlovu. So ngizakhumbula. Sasikhuluma nani ngokubaluleka kokuseka. So namhlanje ngiyafisa ukuthi siqhubeke la esasikade sigcine khona last time. Nani ngiyacela siye emabhayibhelini ethu sivule incwadi ka-Exodus. Exodus chapter 17. Mhlawumbe kuhle ngimkhumbuze ukuthi alikho i-leader elingaba yi-leader ngaphandle kokuseka. Akekho umuntu uNkulunkulu amthathayo ambeke esigabeni sokuthi alide abantu yena engakaze aseve. Mangifika la kuleli bandla lakithi ngesikhathi se-founder yethu umfundisi u-R.D. Gugu, sifike kukhona abantu abaningi abamsevayo noma abasevayo in the church. Namhlanje sihlezi ngisho ukuthi abantu abanjengomfundisi uLbima Phumulo lapha El Shaddai babesethimini kamkhulu, praise and worship team kamkhulu ngalesa sikhathi. But sabona abantu abanjengobaba uMphostoli uBP Ndlovu engakobi na umfundisi 7. And safunda kubona, sabuka kubona ukuthi mawusendlini kaNkulunkulu kubaluleka kangakanani ukuthi useve. Lapha esontweni sikhonze kungakuhlalwe ezihlalweni njengoba kuhlalwe ezihlalweni. Bakusahlalwe emabhentshini. Nawo hayi ukuthi amabhentshi nje ibhentshi leli lijwayelekile. Kwakuba iplangwe laliba lide bese liba nemlenze la yokubeka iplango kwakuba nemlenze emithathu nje. Ukwazi iplango libekwe khona libekwe nangala mase kuyahlala. Umuntu wayebeka lawo mabhentshi makuzokhonza. Yilo muntu esimbone eyi-leader lebandla okuMphostoli uBP. Wonke umuntu ofikayo ufika wena ngakusasa usuhlala endaweni ebekwe umuntu othize obeke lamabhentshi. Even sekukhona le yandla le niyaziyo amabhentshi aqalile nakhona asebenza mayivulwa asebenza until kuze kube ngene ihlalo. Even sekukhona ihlalo uyena futhi wayebeka ihlalo. I-principle kaNkulunkulu ilula ukuze ube lapha phezulu ubiza ukuthi serve aqala. Ngisho nje nami ukuthi ngoba lapha yana kulendle sikhonzela kuyona siqale sakhonzela ngezansi kusayitende ngezansi kule ndawana la ngezansi kwendlela sonke. Ngisho nami ngelikhulu iqolo ukuthi uchorus leader wokugcina Mama uGoldstone owachorus asise ezansi before sinyuke siye phezulu yini. Nami ngisashaya ama-chorus esontweni. Uchorus leader oqala phezulu sekuvule phezulu yimi futhi. So into leyo eshoyo ukuthi kubaluleka kangakanani ukuba isisebenze endlini kaNkulunkulu. Ngiyakwazi ukusharisha i-asha elikhulu lesonto elikhona la ubaba uHadebe owayibambile abantu e-asharing ulana manje kwaMakhutha wayibamba indaba ye-asharing iminyaka.
uyazi ukuthi si-asharishile thina esontweni. President worship team sibile kuyona, i-ushering sibile kuyona, siyakwazi ukuklina indlu yesonto. Ngalesa sikhathi indlu yesonto sasihlukanise ngokwama-branch ukuthi kuklina u-J, sasu-J team, su-H, klina u-H, kuklina u-E, kuklina ubani. Siyakwazi ukuthatha imishayelo namamobo, singene ematekisini noma sihambe ngey'nyawo, siyoklina esontweni ukuze ngakusasa abantu bakhonze kahle. So beklina thina. Namhlanje siyawakhokhela ama-cleaners. Ningancinci ngoba ngifuna ukunitshela something ngama-cleaners esiwakhokhelayo lapha eMlazi. Lama-cleaners aklinayo omama uMcineka abaqalanga bekhokhela, bavolontiya for years beklina esontweni. Okwathe la sesiqala khona sesiba nemali. Ngoba khona isikhathi la engibona khona sengathi sekukhonyana okuyimadlana. And then sa-decide ukuthi asingabe saklinisa abantu voluntarily, kodwa silanda abantu esizobanikeza amangqushana. And the first people esasibacabanga yilabantu ababeklina bengakhokhela. And then salanda umama uMcineka nomama uZwane, ngoba umsebenzi ababekade bewenza bengakhokhela. Seyikhonyana phela manje imali, sabona ukuthi asikwenze sikhokhe imali. So namanje mina ngisehappy ngabo ngoba bawenza umsebenzi imali ingekho. Not ukuthola imali enkundla ababanikeza yona, cha. Ngizama ukukuvezela ukuthi uma uzoza umuntu okwenye indawo ethi hayi esontweni lethu thina ama-worship ayakhokhela, oh wara ama-cleaners ayakhokhela, relaxa wena, ungathathi into yalawo bantu nawe ufuna yenzeke la kuwena, ngoba usazi isigaba abakusona laba bantu nesigaba futhi mina nikusona usazi. Uma useva kahle ngendlela ubani owaziyo mhla, ngoba abantu abanjenganathi babantu be-integrity, babantu bobuqotho, ukuthi ngempela uma sekukhona okwamangqushana okuvelayo, abantu esobaconsider ilabantu abasevile bengatholi lutho. Sizwana bazalwane, ukuze ube yi-leader uNkulunkulu akathatha umuntu ongakaze enze lutho. Uma uNkulunkulu egcoba uDavide ubenabafowabo abawu-7 eWest 8 ewamagcini 8. Uma umprofethi uSamuel efika endlini kaJese ukuthi uzogcoba inkosi, wonke lamadodana awu-7 ayekhona, ayela endlini munye kuphela ayendlini. And lithi iBhayibheli kuqala uJesu ubizo wokuqala owayeyinkosi material, mawumbuka wayeyinkosi, kodwa uphondo lathi cha akuyena, kwabiza omunye. And iBhayibheli isinikeza into ethi uNkulunkulu akabheki njengabantu. Uyazi ukuthi khona abantu uma umbuka nje, ngakade ngithi umuntu usekhuluphela, umuntu usenomkhabana, kwasho nje omunye ngimhloniphayo nje, hayi wengeve esho la, wathi mina lento ngihlezi ngihle, wathi umkhaba lona uveli la kodwa uvela kuNkulunkulu. Ayilalela into ngabona ukuthi uma ngingaka akufunakala ngibe ngaka, fanele ngibe ngaka ukuze makuthiwa senior pastor kubonakala indlela. Ngithi-ke mina fire ngizama ngayo yonke indlela ukuyivocavoca ukuze unciphe, ngoba ngiyakholelwa ukuthi uNkulunkulu akabheki njengabantu. uNkulunkulu ubheka ngendlela yakhe. So lithi iBhayibheli uma bonke sebephelela abawu-7 cathi ukuthi ugcobo lusaloku elimile njalo, uzwakala uSamuel ethi akekho yini omunye, kuthiwa hayi khona loyo usekwaliseni. Into yokuqala engiyiphikayo bamalunga la yile ukuthi uNkulunkulu was not interested kulabantu ababukeka njengamakhosi.
kodwa waye interested kubantu abasevayo, because ukuba kaDavide emadlelweni alusa izimvu likayise kumnikeza ukuthi akakwazi ukulusa umhlambi wesizwe sakwa-Israyeli, ngoba lithi zikaNkulunkulu othembeke kokuncane for sure uyakwazi futhi athembeke kokukhulu. So lokho okuncane uNkulunkulu asuke kunikeze khona, uNkulunkulu usuke kutesta ukuthi ungathembeka yini kokukhulu. And akugcinanga lapho. Uma uDavide esebeke eqala ukuba inkosi, uqale wanikeza isizwe sakaJuda, waba inkosi yesizwe sakaJuda, wahlala ecapital yakwaJuda eyiHebron for 7 years. uNkulunkulu, I believe ukuthi uNkulunkulu was monitoring him ukuthi ngingamnika yini isizwe sakwa-Israyeli, angiqale ngimbheke ngalesi sakwaJuda. Hayi ngamnayisho ukuthi angikholwa ukuthi nami ngingabe ngusenior pastor waleli bandla lakithi ukube ngafeyila uNkulunkulu efolweni la ekade ngibeke khona. Sizwana bazalwane. Amen. Fanele kuloko okubonakala kumncane uNkulunkulu akunikeze khona ukwenze ngokukhulu ukuthembeka ukuze uNkulunkulu akwethembe ngokunye okukhudlwana. Uma ebusisile sakaJuda for 7 years, kwacaca ukuthi usengakhona ukubusa sakwa-Israyeli lesa asibusa for 33 years. Yingakho uma kuzwa kukhulunywa kuthiwa isikhathi sokubusa kukaDavide wabusa u-40 years, ngoba wabusa u7 years kwaJuda eHebron, wabusa u33 years eJerusalema lilonke, uIsrayeli wonke ebusa esecapital ekuJerusalema. Mawuzwa kuthiwa awubambe lapha ema-asheni, bamba mntaka babo wabambisisa, because it test there. Niyazi ukuthi khona abantu uNkulunkulu angabaniki imisebenzi sesikhuleke kangakanani ngesizathu sokuthi lo wakho uNkulunkulu abanikeze wona wasekhonzweni bawusebenza ngokunganaki. And lithi iBhayibheli uqalekisiwe umuntu owenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganaki. Hallelujah. Amen. Ngiyacela sifunde la chapter 17 ku-Exodus. Awube nenhlanhla ngathola umfundelo wakho sithe ngibone khona. Ngifundele isithembile from verse 8 to 13. Kwase kufika u-Amaleki walwa no-Israyeli eRefidimu. uMose wathi kuJoshua, sikhethele amadoda uphume ulwe no-Amaleki. La sithola uMose uhola isizwe sakwa-Israyeli, and lithi iBhayibheli babona sekufika ama-Amaleki ebahlasele ezolwa nabo. Lithi iBhayibheli uMose wakhuluma noJoshua, wathi Joshua, sikhethele amadoda aphume, uphume ulwe no-Amaleki. Ngiyafisa abamalunga uma sibheka lento sibheke ngokwendawo yalakithi ebandleni lakithi lakwamakhulu. Simbheke uMose mhlawumbe simbheke njengaye abamalunga kumfundisi wethu walaba amakhulu. Nikhona abazalwane? Amen. Inhloso kwakuphuma kuyoliwa impi. But uMose wayenenye mandate yakhe ekufanele ukuthi adile nayo noma isebenze. Kwabiza ukuthi akathola omunye umuntu ozomsiza, ozoba yi-assistant babuDlomo, ozothi uma uMose ela uNkulunkulu ambeke khona ekutheni akathandaze, kodwa kube khona omunye ozophuma yolwa direct empini. Uthi-ke thola amanye amadoda azokusiza nihambe nawo uwalinde niyolwa impi. Nginayo into ebamalunga kuyenzeka endaweni yakamakhutha
ebandleni lakithi mhlawumbe uinstructor omunye nje oyedwa mhlawumbe ukuthi bakucela thola amanye amadoda azokusiza ekwenzeni u1 no2 no3 zonke into engiyikhulumayo nje ukukhuluma izinto ezizona ngixolele mangenzi ama-example nabantu esingabazi Tom, Dick and Harry angibazi ngazoba amalunga noma uDlovu noma uCelo ngizokwenza ama-example ngani ngomama uKostoli ngomama uMapham ngizokwenza ngani ama-example. Haleluya. So uma kwenzekile waba uJoshua onikeza umyalelo ukuthi awuhlanganise abantu abathize ama-asha athize njengoba sizoba ne-revival next week automatically wena usu-chief usher angithi angithi kuthiwa bahlanganise manje kuyinkinga u-chief usher onomoya othize ngoba kancane kancane uzonikhumbuza ukuthi amalunga alikhethanga nakhethwa ngisho sekuthiwa amalunga uthe athi umuntu nizolayela mina niphethwe ukuthi nami ngihloniphe njengomphathi khona abantu abayithandayo igama lelo ukuthi umphathi. So uJoshua kuthiwa akaphume ayolwa impi kuthiwa Sithembi sikhethele amadoda uphume ube no-Amaleki kusasa ngizakuma esiqongweni sentaba induku kaNkulunkulu isesandleni sami. uJoshua wenze njalo njengalokho uMose eshilo kuye. uyasho uMose ukuthi kusasa njengoba siyolwa impi wena uzophuma nempi kodwa mina kusasa ngizobe ngekho la mina ngizobe ngisesiqongweni and induku izobe kunina and induku kaMose iyona nto bebeyazi ukuthi uma ikhona kukhona uMose izinto ziyenzeka. But this time uMose akekho induku ayikho nyayizwa kanti and entrustwa uJoshua akanikwa nduku. Uyamazi impakamo kaJoshua esebona izinto zenzeka ngaphandle kwenduku ukuthi uphakama kanjani unawo lo Mose mangasimphuca induku ayikho into ezokwenzeka kodwa mina ngiliza impinduku ingekho sekusho uJoshua ke owe uthi mina kusasa ngesiqongweni sentaba induku ngihamba nayo izobe isesandleni sami and akamfihleli umtshela uCash isuka from the word go uzobe uhamba induku ingekho kuthiwa walwa no-Amaleki imali uJoshua wenze njalo. uJoshua wenze njalo. Ngiyayithanda le ndaba ukuthi uJoshua ukumbuza ubuzayo ukuthi imake Mose mawuhamba wena induku uyithathelani ngasiyayidinga uyabona ayikho into ebalulekile nje ukuthi uma i-leader likhuluma wena wenze njalo. Ubokuyibuze every time i-leader lakho malikhuluma ukuthi immediately maliqeda ukukunikeza i-instruction kuthiwa ubhalwe ivesi nje ngawe kungashiwo yini ukuthi ubaba uNdlovu wenze njalo noma ngathiwa wakholoza omunye usulefisa ukwenza agoduka ekhaya axoxela unkosikazi akathi unkosikazi kaphela azodlala bamali ungazodlala bamali dlala ngawo bapho sibamba ne azathume wena nje bapho umqoba akathi ungalo umqobo ubona abamalunga uhlukana neizolo nendoda nivumelene iyabuye ekuseni siyagwajazela bamcele manje hayi bamcele usekhuluma esamndini. Haleluya. So lithi iBhayibheli uyenze njalo kuthiwa njengalokho uMose eshilo akashiyanga lutho exactly njengoba uMose eshilo kuyo ya walwa no-Amaleki. yes uMose no-Aroni noHure bakhuphukela esiqongweni sentaba. uMose mayenyuka kanyuki yedwa unyuka unamanye ama-assistants awu-2 because kwi-ministry kuba kuhle kwi-ministry uma uzothi uyi-leader but ube nabo abanye abantu ozobakha eduze kwakho
as your assistant. Siyezwana bazalwane. Labo bantu labo kubalekile ukuthi bawazi umsebenzi abawuzele eduze kwabo. Kahle kahle khona abantu bamalungu abanye kufanele sibasuse eduze kwethu. Abangenzi umsebenzi abalethelwe wona eduze kwethu. Ngihlezi ngisho ukuthi ngiyamfuna umuntu ozomchallenge. Mangithi mina ngiseve ubaba umpostoli uBP Ndlovu eqala kwiministry yakhe bawumholi waleli bandla after ukudlula kaBaba uGumbi edlule enkosini kwaze kwaba sekugcineni ngamseva ngo distinction. Ngihlezi ngithi if khona uthi ngimseve ngaphezulu kwakhe akavele. Ngoba yikho into ebalekile uma useduze kwenceba kaNkulunkulu hamba uyoseva ngenhliziyo yakhe ephelele. Asikho perfect. Khona amanye ama decisions esizowathatha angahambisani nendlela obuka ngayo wena as the assistant. Kodwa inkinga uJoshua wenza njengoba etsheliwe. So indlela right kuwena ekho happy ngikunikeza iadvice enza njengoba inceka kaNkulunkulu isishilo. Ungambonisa nje ukuthi yazi ube bayibona kodwa bale engene nale engene. Mebathi hayi ngiyabuzwa aqhubeke enze ngale ndlela myeke. Ngoba no mase niphumela ngaphesheya yazi ubona yazi le decision iyona right. Siyezama zalana. So unyuka ke no Aaron no Hur. uJoshua uyahamba naye uyolwa impi ngakwelinye ihlangothi. Kuthiwa Kwathi uMose esephakamisile isandla sakhe, uIsrayeli wahlula. Kepha nxa esehlisa, uAmaleki wahlula. but discover something masebe lapha phezulu. And bamalunga I'm not sure ukuthi babeyibona kanjani impi ezansi ukuthi kwenzakala njani. Because kubalekile ukuthi ngithi ngila engikhona nginomuntu engimthumele somewhere kodwa ngiphinde ngimbhede. And so uyakwazi ukuthi kulesikhathi manje uyakwazi ukuthi wenze lento ababenza ube senkonzweni ungekho. Ngifike nami la kithi kube kukhonza iplaza ngiulive ngiqala ukulalela ngisasendleleni ngifake la efonini yami ngihamba ngidrive ngilalela ukuthi uthini na into engimshiyele. Sezala. So wayekwazi babekwazi ukumonitor impi bephezulu impi sezana. Lithi iBhayibheli into abayidiscover ukuthi uma uMose ephakamisa izandla zakhe impi yawina lapha ezansi. Kodwa mayezehlisa impi iyahlula. Nginayo futhi into akukho la eBhayibhelini umcabango wami ukuthi ngenzeka ukuthi mhlawumbe kuyena uMose wadiscover le. Mhlawumbe it's one of the two. uAaron noHur abadiscover le. Yazi uMose uyabona ngesikhathi kade uthe impi lapha biyiwina. Athi uMose uthi wehlisa sayibona impi yethu sebeyidudula. Ngoba kubalekile ukuthi mawusurround inceka kaNkulunkulu useduze kwayo iba umuntu observant. Ungabi iassistant environment iba umuntu observant. Sezwa ngelinye ilanga ngisasefolweni ngaye ngezwa ngoba ngikwazi ukuwasha. Angikwazi ukuwasha ngaye ngezwa kuthiwa yazi sekuvele kwafa umshini wokuwasha. Hayi mina ngikwazi ukuwasha. Nami ngithe ngisayicabanga ngisayidlela amathambo engqondo leyo umshini wokuwasha. Kanti lapha naye kwamalungu akujwayele ukuthi kufika abazalwane angithi. Kanti naku sekuyiwa kulezi zinto zoma appreciation. Ayithaba ukuthi appreciation. Boom sabona abazalwane kwamanye ama-gift abasipona khona nomshini wokuwasha. Ngabona unkosikazi engithile ethi ngabona umshini wokuwasha. Wahamba unkosikazi ethi ubani lo ofika athi ngifele umshini wokuwasha.
but ngabona ukuthi kushuthi umzalwane i-assistant e-observant ekwazile ukubona ukuthi isikhathi esiningi uba umpostoli leader lelibandla ngangu-treasurer imini engangazi ukuthi imoto ifile imoto yakhe ngangenza sure ukuthi ifanele leyo moto ikhandwe as soon as possible ngoba useva ibandla lonke yini i-assistant e-observant so lithi iBhayibheli badiscover lento ukuthi uma izandla zikaMose ziphakeme hayi zabo kodwa zikaMose ziphakeme impi iyawina kodwa mazehla impi iyahlula ya Kodwa izandla zikaMose zabanzima. Bathatha itshe. okusho ukuthi zakhathala izandla zaMose zakusho batshela Mose ungabusaze mhlihla lezo phakamisa lezo zandla ngoba as leaders there are people abasurroundile esibalalelayo oh yes ungezwa ngabantu ngizokuxoxela mina ngingakufihleki khona abantu abasurroundile esibalalelayo and awulaleli wonke umuntu umthemba ezisikhathi esiqhubeka ukuthi khona mina ngiyakutshela ngesikhathi sikampostoli yonke into engiyishoyo advice wayeyithatha menge ngashini wayeyithatha because eziminyaka iqhubeka ugcina sowumethemba umuntu ukuthi njalo lo muntu umesho kanje usuke right kunenhliziyo yakhe right so kunabantu owazi kahle kumele unikeze i-advice hamba uyicabangise kahle because uhlezi eza nezinto ezicorrect mase bakhona umuntu ohlezi ekhohlisa eqambela ama-leaders amama aza kukhulume nangabanye abantu aqamba amama ngithi fire kulawo ma-assistant khona into efundwa usithembile lapha engicabanga ukuthi ibalulekile kakhulu lithi iBhayibheli bathatha itshe nginayo into ethi lelitshe abalithathayo akuyona indlela esibuka ngayo itshe mhlawumbe ngelanguage yethu yesiZulu ngathi idwala ngoba babefuna into ezothi babefuna into ezothi uma uMose bemhlalise kuyona ibe into ezokwenza ukuthi nabo mase bebamba izandla zakhe bangakhathali bayibona so awudingi into ezoba la udinga into ezokwenza ukuthi uphakame kakhudlwana so lithi iBhayibheli bathatha itshe ngiyakholelwa ukuthi akusilona itshe elincane kwakuyitshe elikhulu ukuthatha lelo litshe bamalunga akamphiki ukuthi into encane kwakuyinto eyidinga ama-assistants mangithi ama-assistants njalo angisho labantu abalapha eduze kwabamalunga exactly but ngisho nonke nama-assistants as workers and leaders in the church kwama-levels ahlukene okungama-assistants labantu uma bezohamba bayolanda itshe remember basasicongweni sentaba lelitshe mhlawumbe behla ukuyolanda baletha kuMose mhlawumbe babeligiqa bekhathala bejuluka but inhloso yabo kwakuletha lelitshe uma uyi-assistant kukhona izinto ezizodingwa yi-leader noma umfundisi wakho ekubiza ukuthi fanele uyilande noma ngabe yikuphi la ekhona uyibeke eduzane nikhona bazalwane uyibeke eduzane uyazi bamalunga sinosithele lapha niyamazi athi usithele cishe over the past few years uma kuthiwa sinephasika siyayitshelela sithe awusithole umculo yabona asilande noma umculi ukuphi amlande amlethe la eduzane anginabange ngepasi okhona eJoyous sitshelele ngathamba usilande umculo asilandela yena wasilethele wala eduzane yitshelela kulula ngazi basebexoxana la mhlawumbe uyamfuqa nje umuntu ngazodlala lapho bizaphe wena fanele ubekezele ngoba wenzani uginqitshe
ulanda lekude ulisondeze eduzane. eBhayibhelini emakhulunywa ngamatshe kukhulunywa ngabantu abanhliziyo zabo zimkhulu. Kuyenzeka uma uyi-good assistant ulanda umuntu onhliziyo yakhe ilikhulu umenza asondele eduzane as long as ezoba usizo kwi-ministry ye-leader noma inceku kaNkulunkulu noma umfundisi wakhe. So lithi iBhayibheli baliletha leli tshe balibeka la bamhlalisa phezu kwalo kuthiwa isithembu walibeka phambi kwakhe wahlala kulo. O-Aaron noHure besekela izandla zabo, omunye engalapha omunye engalapha. ayikho into ebalulekile nje uma uhamba uyi-leader hamba nabantu bezwe. Babuzo umfundisi oyisiwula othi mehamba nabantu angabezwa ukuthi uyamuzwa umuntu uthi unami, uyamuzwa ukuthi uma uthi ngala konje akekho nami kodwa ngisothini sendleleni siyahamba. Oh yes, it's true. Phela uma uyi-leader fanele ube i-leader eline-wisdom. Khona omunye umuntu efanele ukuthi ungamsusa eduze kwakho umyeka bese eduze kwakho khona umfile umbonda akekho anginaye lo anginaye. Kube khona omunye obonayo no usedangerous kakhulu ngimsuse eduze kwakho. So lithi iBhayibheli omunye wayengapha omunye ngapha bephakamisa izandla zabo. Umsebenzi womuntu oyi-assistant ukuphakamisa izandla zalo amsevayo. Inhloso yini? Inhloso ukuthi impi ezansi ayiwini. Awumajini kade sigingqidwala, sirolidwala, sijuluke simathi sikhathele iqolo liyasho. Fanele siphinde siphakamise izandla zomuntu. Yingakho obuzwa i-assistant ewupoison. Uyizwe ukuthi mina ngiyaphakamisa umuntu. Ngiyaphakamisa unkulunkulu nje hayi akusetshenzwa kanjalo. Kwa ministry, i-ministry is about people. Imayelana nabantu. Ukuseva kwethu uNkulunkulu, ukuseva kwethu abantu. Namkhumbula uJesu uthini kuPeter? Uthi Simon kaJona uyangithanda na? Uthi yebo Nkosi yami ngiyakuthanda. Uthi ondla izimvu zami. Yayisindaba. Ukuthanda kwethu uNkulunkulu akube sibonakale ngokufida kwethu izimvu, ngokunakekela kwethu abantu. Ungazi ukuthi hayi ngiyoseva uNkulunkulu, umseva kanjani uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu umseva ngabantu. Uma ku Friday la nine soup kitchen azinahle kamhlophe ukuthi lithi iBhayibheli osiza ompofu uboleka uJehova. Unika uNkulunkulu loan every Friday. Makuthiwa ne-soup kitchen la kuyadliwa kuza abantu bomphakathi bazodla yilo oyinikeza uNkulunkulu. uNkulunkulu uyakukweleta. Every time uma wenza izinto enzela abantu ukweleta uNkulunkulu. Yingakho futhi noma wenza izinto ezimbi uzenza uNkulunkulu. Oh yes. Uthi uJosepha uma ebanja uMkaPotifa uthi angikwazi ukubona uNkulunkulu nakwinkosi yami uPotifa. Ngithanda ukuthi eboneni kwakhe aqala ngoPotifa uqala ngoNkulunkulu. Because mawona wona uNkulunkulu before wona umuntu. Ngisho ukuthi wona umuntu kodwa usuke wona uNkulunkulu. So indaba yakwa ministry is all about serving and honoring. Kunabantu engibahloniphayo mina iqobo lami engibahloniphayo kwi-ministry. Aba bafundisi ababengaphambi kwethu. Abanye bale banamabandla abo. I respect them, I honor them. Kakhulu. Ngendlela eyisimangaliso kuba awusoze waba yi-leader u-honorishwe abantu without honoring nawe abantu. Never. Never. Abanye sikhule nabo. Abanye sikhule nabo, abanye baza amagama ethu. Mawulapha kwakho umuntu uthi mfundisi, unqanda ubhekele yakho naze asodlala umlindelo. Oh yes. Mina ngitshela iqiniso elimsuku. Kunabantu abaningi abanga-fake la eminyaka. Mekhuluma nawe ukhuluma enye ilanguage, abhekele yakhuluma enye.
labo bantu iBhayibheli babiza ngeenyoka. Why uJesu athi inyoka ngoba banolimo olubili. Inyoka inolimo olubili ikhuluma ilanguage kwesesikhathi ikhuluma ilanguage abekho genuine. And having such people eduze kwakho dangerous Lord. Ngoba bafika bakulethela indaba zabanye abantu ngala bathathe ezakho bayise lapho. Futhi banamangaka isikhathi bayiphendula nalezi abayilesa kwena izize iphenduliwe nalezi abayisa le nazo zize iphenduliwe. Labo abantu ekizwa ngikhuluma umuntu asho amen azwale phezulu anqende siphume la omunye athi uzwile ukhuluma ngaba. Lesho thola umuntu akasakhumbuli awukhumbuli ngosuku ethize wena nowenza ukuthi besho wena abomba ila bayinkinga la kodwa umuntu efanele sibathathe kuyimini bamalunga ubabundlovu athe khuluma ubabundlovu ngithime simabalunga esayilanda indaba ubabundlovu bethe ubabundlovu ngimba afo uthola privilege because it's a privilege ukusondela encekwini kaNkulunkulu is a privilege. Mina ngathola privilege enkulu yokusondela kwifounder lebandla ubaba uGugu. A huge privilege because I was young. Mina ngaqala ngabo ukubona la esontweni umuntu ongaganiwe edlisa isidlo hade basafakazi ngingaganiwe nangangiphoqa umkhulu wayemphoqa lo Joel Osteen engikhuluma ngayo wesanda kuthatha ibandla likayise 1999 ngithi ngifika kaMkhulu ngibona lapha TV wathi umkhulu uyabona umfana ongangawe ukuthi ufake ibhantshi esontweni nina wayengafuna ukufaka amabhantshi esontweni ngathethisa ngaqhubeka nebhantshi ngoba ngangithethisa ngibatshela abafundisi banibothe sebefika abafaka ubasithatha direct privilege. Nake ngakhuluma noSiza undodakazi kaMkhulu ngelilanga elapha eMlazi. Leyo nto leyo yawuthinta kakhulu umoya wami. Ngithi mina eSiza sixoxa ngithi angazi ukuthi ubani wangithanda kakhulu phakathi kwababa uGugu baba wakho noma wakho ugogo. Sasiwoka sixoxa lento waphoza wambuka zobambela athi ayithi yazama athi ubaba wethanda baba wathi ubaba wayethanda why nginganayo isho ingezathu ukuthi umkhulu esefikile ugogo wayefika zomqondo mhlawumbe ngilapha kuAshara ngiAsharesh athi uyafuna baba wakhe ngingangeke ngibuka smile ngasi mayesejele ihambe ebhekane ngisho nje uyizwa ngaphakathi le umuntu wangikhuthaza futhi hayi ukuthi ngikhuthaza wemforsa gama ugogo ngeke ngithi mina ngabe mhlawumbe ngiganwanga ukuba ugogo engamele into ebuhlungu ugogo wadlula emhlabeni ngikwi-honeymoon. Oh yes. Akukho la unkosikazi engathi sengiganwe khona sabuya kwathiwa sisenkonzweni nami ugogo unkosikazi. Lo gogo wayengiphusha ukuthi ngangazi nami ukuthi kanti engiphushe ukuthi angiyolanda uma ngifundisi ozayo. Kwathi manje asikhathe off i-honeymoon yethu sibuye ngoba sekushona ugogo owayesenhlizweni ngangimazi ufika mthana uthi uSiza ubaba wayethanda iprivilege enkulu yokusondela kwincebo kaNkulunkulu. Uma sekumpostoli hayi nawe ngithanda mbonile bona ukulate sekufika abantu abanjengoba amalunga bonke hayi uyabathanda ngithanda kakhulu kodwa ngazi kahle yamhlobo ukuthi enhlizweni yakhe hayi ngisho kungathiwa ukuhamba uhambo nomuntu ugcina usuyibona inhliziyo yakho lo muntu ukusupporta nenhliziyo yakhe yonke
So these two babe sesayidini lenceka kaNkulunkulu kuthiwa zase zihlala ziqinile izandla zakhe laze lashona ilanga. uJoshua wamchitha u-Amaleki. ayiqinanga sithembile hour, ayiqinanga 2 hours. Izandla zikaMose zaqiniswa amadoda ayeseduze kaMose. Zaqina lithi iBhayibheli kwaze kwashona ilanga. I don't think ukuthi uMose wayesebuza uhlupho lapho. uMose waye right because uMose nje ukuthi izandla zakhe azibe khona. Abantu abasenkingeni labo ababizana. Ngoba lo mhlawumbe uyakwazi ukuya asehlise mhlawumbe lezi kodwa ubunzima obuningi bukulabo abasupport uMose. Mhlawumbe esinye isandla sasiba la kwindololwane, esinye mhlawumbe sibe la esihlakaleni ukuze aqinise izandla zihlezi iphakeme. Ngobani abenza lokho? These two. Abakhona ama-assistants akwenza ukuthi izandla zakho ihlezi iqinile. Uma sinenkonzo yama-couples la ngacela ukuthi abangilungisele indaba yokuthi kube khona ama-refreshment kulabo ababekhona. Well, I had to pay imadlana yokuthi kwenziwe ukudla. Sizwana bazalwane. And one thing engayithanda ngathanda mase ngifika la. Ukuthi hayi no. Mina ngikhipa imali yokudla kodwa indlela ekwenziwe ngayo la. Kuyabonakala ukuthi kuphinde kwakhishwa imali ngempela. Ukwenza ukuthi isimo sibe nje. Manje nami ngiza nami ngena ngikokomela. Izandla zami iqinile. Ziqiniswe ama-assistant angisupportele ukuthi umsebenzi awuqhubeke ngoba uma ngase kuthiwe behlisa izandla zabo noma ngamanye bawu-withdraw i-support yabo, izandla zami ziyathamba. Nizozani nje kwangcono yazi ngibone ezinye iy'thombe zenye i-couples galadini bi-right kakhulu hayi lethi hayi bingekho right. Kusho ukuthi impethu iyahlulwa. Kodwa ngenxa yabantu aba-right impethu igcina inqobo. Yini unama-assistants are-right. So iBhayibheli kwaze kwashona ilanga kuthiwa uJoshua wamchitha u-Amaleki nabantu bakhe ngosiko lwempi. yawina impi kaJoshua. Mina ngimazi uJoshua mayebuya lapho. uJoshua manicabanga uhamba kanjani? Remember uJoshua abona lutho lenzeke entabeni. uJoshua ubona yonke impi iwinwa ngamandla akhe. Abantu abazi ipicture yonke iphele yilabantu abasentabeni. Uyazi khona izinto oyiwinayo kwi-department yakho ubone uhlabelela kudilike ngiyabona inkonzo lapha eMlazi Sunday powerful ngendlela eyisimangaliso. Ayibona powerful lash behlabelela lapha behlabelela. Ngasho ngathi bophuma la uzithele yaba bekokoma. uJoshua mebuya lapha fasho lapho yambe kokoma. Ethi hayi inkonzo ngiyibambile impela. Mamthela mhlawumbe nihlabelele lapha kwaye nabona kudilika izulu. Kanti ubamalunga nabamaluka kade bethandaza. Beyithandazele bona babuka ipicture yonke wena ubuka le picture encane la ikhona khona wena. Awazi izinto ezenzakala behind the scene. Because uJoshua bathanda ukuphakama. Kanti abazi baphakanyiswa izinto ipicture bengayibonanga iphelele. So as the servants senkosi ekusebenzeni kwethu konke asisebenze sazi ukuthi umsebenzi esiwenzayo asiwenzeli umuntu kodwa asiwenzeli uNkulunkulu. Awufunde lesithembile kwabaseKolose chapter 3. I think last time nginani la ivesi engagcina ngalo mhlawumbe ukulifunda sinani lapha. Ngiyathanda ukuthi siphinde silibheke futhi leli verse. Colossians chapter 3 umfundele verse 23 and 24. Konke enikwenzayo kwenzeni ngenhliziyo ungathi kwenzelwa inkosi. Konke enikwenzayo kwenzeni ngenhliziyo. Ngamamazwi kwenzeni ngenhliziyo ephelele.
ngamanye amazwi kwenzeni genuine. Mase ngikwenza kube ngathi ngikwenzela inkosi. Uyayizwa? Ngisho kuthiwa ubeka izihlalo ezizohlala kuzona abazalwane. Laba kade behleba ngawo izolo. Ngitholile imemo. Ubahlebile lawo. Bakhona abantu abahleba ngohlebe eliphezulu kakhulu. Nawo amahlebisi ngimxoxela bona wonke amahlebisi asuke efisa ukufihla. Amanye izinto ekuthiwa aya-email. Bathi baya-fax. Bathi baya-email. Athi ehleba ngomuntu ahlebe umuntu azi kahle ukuthi uyayithutha indaba yise kumnikazi wakhe. Yena usuke ufuna ukutshela lo wamuntu. Ngicabanga kanje. So bathi baya-email. Khona abantu abama-email kodwa bazi uma ufuna ukuhleba ngomuntu ifike kumnikazi wakhe uhleba kusibani bakhe. Uzokuthuthakise ayise kumnikazi wakhe. So labazalwane kade behleba ngawo izolo. Kubalulekile uma usukwenza usubeka ihlala ungasho ngiyayibeka kodwa abe beyisana. Beyisana ngo athe beyisana uthi beyisana uthi akahlala la akufuna ukuhlala uyohlala beyisana athi uyabona nje bengishaya kuyabekwa njalo. Uyabona abantu abangazi lezi inkosi. Wavela inkosi yezwa ngithi inkosi ilalela inkosi yabuka. So yonke into esiyenzayo asiyenze kube ngathi senzela inkosi. Kuthiwa kungathi kwenzelwa inkosi qha abantu. Not abantu. Lazi ukuthi niyakwamukela umvuzo wefa enkosini. Khonzani inkosi. Lithi iBhayibheli ekwenzeni kwenu azini ukuthi niyokwamukeliswa umvuzo. Mase lithi khonzani inkosi. Manje khonzani inkosi alisho ukukhonzani lokho. Cha, lithi serve the Lord. So anything that you do, you are serving the Lord. Ngamamgumede lapha ya. Uyena osenzela ukudla lapha umlazi nama-guest speakers wakho. Hey, mamgumede lonto leyo. Yazi lonto leyo into enkulu kakhulu. No, ngitshela iqiniso. Into enkulu kakhulu ukwenzela ukudla iy'nceku. Phela inceba usuke uma usifuna ikhishwe yisisi ngakusazi awona ikhiphi no serious. Into enkulu kakhulu i-privilege osukunayo. Ingakho abantu mawukwenza make sure ukuthi mangase ngenze lento izandla mayigezile angakhishwa yisisi bro. And mangase akhishwe yisisi ngoba bathatha abantu abadlala kuyakudla. Hayi kokwaziyo ukuthi iphutha limini. So fanele uyenze leyo nto kube ngathi uyenzela inkosi. Lithi iBhayibheli lokho kusebenza ukwenzela abantu izinto ebadleni ukwenzela icebo kaNkulunkulu abazalwane abathe izinto ukuhlalisa abazalwane uma uyi-asha even ukudlala lawo keyboard ton ukusetha isandla. Lithi iBhayibheli you are serving the Lord. Ukhonza inkosi ngayo uyaseva. Awuseva abantu useva inkosi. Mase lithi unomvuzo uneholo ozolihola mase sifika la unomqhele walo. Awufundele ekaPetru yokuqala chapter 4, 1 Peter chapter 4. Umfundele verse 11, verse 7 ivale mu-11. Yapha ukuphela kwezinto zonke sekusona. Ngakho zikhuzeni nizithini ukuze nikhuleke. Kunakho konke lithi iBhayibheli workers, leaders. Lithi kuyonto yonke enyenzayo azini ukuthi isikhathi sokubuya kwenkosi siseduzane. Lithi ke ngakho zikhuzeni nizithibe. Ngamanye uma uyi-leader noma uyisebenzi fanele ube umuntu odiscipline. Sizwana bazalwane. Fanele ube umuntu okwazi ukuyikhuza. Ube umuntu okwazi ukuyithiba. Ungazwakali usuphahla ukuthuka inhlamvu uthuka abantu. Ngoba umuntu ongakwazi ukuyithiba. Umuntu ongekho discipline. Isimilo sakho uma uyi-leader noma uyi-worker fanele sibe isimilo esizezingeni eliphezulu kakhulu.
ngoba wena uphethe indaba hayi zabantu kodwa zikaNkulunkulu. Mase lithi ke ukuze nikhuleke isisebenzi senkosi akufunakala ube isisebenzi esingakhuleki. A prayerless assistant. Nikhona bazalwane? Kufanele sibe abantu abakhulekayo. Ngoba amandla okwenza lento esiwenzayo siwathola khona enkosini. Kodwa awuqhubeke nisho kahle lento eBhayibheli kunami. Kunakho konke yibani nokuthandana okunganqabi. Lithi iBhayibheli kukhona konke enikwenzayo yibani nokuthandana okunganqamukiyo. Kuyinkinga umuntu oyisisebenzi umuntu ohleze uhlinaso ongenathando. Uthi omunye umfundisi engimhlonipha kakhulu eke kwaneclip ekuyasirculate kwi-social media uthi yena uma etrainer ama-ushers esontweni sleep uthi ulanda ama-hostess lawa asemabhanoyini sezwana ulanda laba abantu abasemabhanoyini laba bantu ukubabona ukuthi indlela abayiyo abagqoke ngayo indlela abahamba ngayo indlela abakhuluma ngayo ubonza hayi la uthi ungenalutho nje uyibona isikhulu indlela abaku-addressa ngayo mabekhuluma ngoba bathi se yo mabekhuluma nawe umuntu wesilisa bathi se ma umuntu wesifazane bathi ma'am miss yabona uyibona ukuthi uyazifika ingakho-ke kwavela enye ividiyo yomunye ebhanoyini elwa nabantu ebathuke ethi azi ubani ngoba ukuyithoba kwabo laba bantu ngaze kwenze uyibona ukuthi uphakeme kakhulu. So indlela ismile abanaso asipheli bo no asipheli hlezi bekunikeza ismile ngento ube uthi ke lo mfundisi yena mayitrainer ama-ushers akhe ulanda labo bantu. Uthi omunye okwelinye izwe uthi yena ulanda laba abasebenza emahhotela nabo laba abasebenza emahhotela abasuke bekwamukela lapho kungena ukubona uma uyehhotela ngisho ukuthi uyodropha umuntu nje ehhotela kukhona lapha esambweni owuphotha othi uma ungena lapho uhleze smile sanibona ngiyakwamukela ehhoteleni bese thi uyapaka noma wehlisa umuntu uthi wena ngifuna ukupaka athi okay ngicela ushona ngalana uyopaka khona indlela abakhuluma ngayo ma uthi wehlisa umuntu uthi hayi ngiyaphuma nje manje ngizoba lana ngehlisa umuntu ngisayo-check-in umuntu kanje athi okay ungapaka la imoto yakho ubona kunobulayini la uthi akupaka kodwa kunikeze into ethi ungapaka la ukuze ba 10 minutes uthi la 10 minutes ngizophuma akupakise la uphume nawe uthemba lo wamuntu umthando uhambe yonke lapha uzwe ekhandeni lwakho ukusizile afike umuntu esontweni wena opaka lapho wena lapho ivizisa liyaqala ngawo uzokupaka lapho wena ubakela lapho so lapho yazi umuntu omunye uthi omunye uma mfundisi wakwafika ngelinye isonto bamxosha kanjalo uthi washiya waphenduka wasusa imoto wayokhozela kwelinye isonto sothi kumezele sambulu. So uthi ke lona yena ulanda abantu laba abasebenza emahhotela okungangokuba umngani wakhe osenehhotela wakhe ihhotela uyena otrainer ama-workers asehhotela kamngani wakhe ngoba esontweni lakhe bayenze lento kwayinto ebaluleke kakhulu yokungenisa abantu. Hayi thina sikuthatha nemasipoti awuthi awuhlabeka sizawukwazi ukuthi uliye ema-asheni nawe umuntu thatha umuntu anganandaba nabantu ngena ngasowabiza ama-ashi sewozani nama-ashi asemtsheni indaba zenu wahluleko
uma ke sewukhona futhi ayikho le training nje esiyenzayo nabo bafitha khona nje bafitha nabenza umsangano wabo nawo ujoyine umsangano womsangano utho nani ayibona into eniyenza umsangano kodwa niyayenza bona ufika abanye benye into esuke nje balulekile ukuthi igqoke ngokufana sekuphelile no it's not about indaba yokugqoka it's about ukwenza izinto ngendlela awufunde kahle sithembile kunakho konke yibani nokuthandana okunganqamukile ngifuna mina ukuthanda umzalwane ngisho sewuthe uyamnikeza ukuthi akahlale la athi ngifuna ukuhlala ngifuna ukuhlala isho ukuthi abangandiyana futhi indawo sikhona with a smile ungamenzi ukuthi why ufuna ukuhlala lapha okay yeah uhleli lapho ujecazi kunje uthe he ngabe kuzokwenza liyaxoxa awuqhubeke sithembile ngokuba uthando lusibekela inqwaba yesu lithi iBhayibheli uthando lusibekela izono eziningi inqwaba uma sithandana uyazi ukuthi umuntu uma umthanda masithandana nje sonke akekho kwazi ukubona khona urongo yes amen yingoba umuntu uyamthanda khona abantu mawuthi ababuka ukuthi lapha bathandana kanjani abantu mawuthi ababuka nje amazi namafuthi kodwa ubona bona bethandana yingo nabayibona yonke into wrong until basuka ukuze ngakufuna kodwa ngamngenwe yini uthanda selivelo kuthiwa anongelisana ngenjabulo ashazi anongenisana ngani ngenjabulo ngisho ukuthi uneyinkinga zakho awunayo nalokugibela amasuka la kodwa makungenisa athi ayijabula mntana singenise ngenjabulo khona ama-asha uma ufika endaweni uzuyibuze asha ngazela uzubuza uhamba nawe athi umnyakumali ubona ngathi uyangazi ubona i-happiness ezalayo wayitshela ukuthi akakwazi wabamba leli vesi elithi ngenisanani awesilungu asebenzisa igama hospitality kubalulekile uma ama-ushers parking attendants protocol yabona ngoba nazo lezi protocol uthi azikho la ezami onjomanje abe ngikhuluma kahle bakhona nazo ziyangena sesikhulu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 khkamnandi sengena ze-protocol nge-speaker suka yabona kanti ukube siqale sahambisa omunye phambili kuyona i-protocol sahambisa omunye phambili ukuze acacise ukuthi khona ozani khona kuzani kahle angithi basusa kahle ukuze uma isiza i-man of God phela masengena i-man of God isihambi kanti esongaphushashe isitshintsha phambili asibangenisa abantu ngokujabula kuthiwa ningakhono uma siyisebenzi ama-clients ethu abazalwana ngiyakwazi lo masiyisebenze enkosi ama-clients ethu abazalwana and the client is always right ngiyakwazi lo ungakhono ngithi yazi ukuthi usebuka umuntu umhlalisa abantu abanani bangendawo ufuna uyohlala ufuna umhlalisa lapha uthi ehlala umnike ukuthi ahlale la ubuyela kuma-ashamani yazi ukuthi uba nento njengathi akaphenduli kakubheka akufika usakhuluma ngisho ungaseke ukuthi uthini uma ngathi ngiyaphendula kade sithikisana nawe manje ngibona usukhomba ukhuluma ngami and inkonza isemnandi ngicabanga ukuthi iyiphi enye into futhi eyishoyo ngami suyacomplaina kwabanye abantu ngaye ngatshela ubaba laphana eplaza osigadela lapha emnyango yena ngifika mnini ayewethethe phela ethethe
abazalwane babheda akazalwane uthi akabayi ngaphakathi athi yena uzoshesha ahambe ufuna ukubanga ngaphandle abazalwane athi mina futhi ngiyakwazi ukuthi isizwe ukushisa yini abazalwane ungasalela baya kufika amaphara azotshotha amaphaphi kwathotha athi nakodwa akuyona responsibility yakugada amaphara i-responsibility yakho as umuntu ogada amaphara yena fanele angene apake noma ikuphi la afuna ukupaka khona azi ukuthi imoto yakhe safe ngoba uthembe wena mawubona ukuthi udinga i-manpower yisho ukuthi udinga i-manpower so lapha ngase kwaba khona-ke imoto yakasikhuphula i-security ephakathi ngathi nawo nje ne-security nayo khona hayi laba bafika bapake nje laphana ukhombeka nangabo bafika bapake nje laphana babo nginakodwa kusalayo kuhle ukuthi uma kuthi usaya ukuchitha amanzi uye kubona ubatshele ikhaveni ngisaya ukuchitha amanzi ungathethisi abazalwane because abazalwane njengoba sila size ngabo ngezwa abazalwane njengoba bela size ngabo uma abazalwane sebelapha kuleyana elikhonzela kuyona ashasi azini ukuthi size ngabo mawuzothethisa abazalwane ugxeka abazalwane wenze noma yini oyisho kubazalwane ngoba ubona wena usanikezwe nje ukuthi uJoshua usuyaphakama usilahlelisana abantu esize ngabo amabandla akhokhe enkulu imali every Sunday ukwenza inkonzo ibe right ngenxa yabazalwane and wena ulinyazwa yibo are you sure ukuthi ule team lesi kuyona mawulapha yakuseva abazalwane yilona client lethu lokuqala ekufanele sibanakekele ngendlela eyiyo ngisho kuthiwa uyahlabelela okay ngisho kuthiwa ulinda umhlabelela lapho uyahlabelela uyabona ukuthi abaphakama abanye bahleli phansi musana ukuthi nina nime ngey'nyawo makhona ohleli phansi ngigcobe ngonyawo ugide ngakugcoba uyazi ukuthi into ehlalise lo muntu phansi mhlawumbe uney'nkinga ezimxakile ekhaya ezikhona phela ohlaliswa ukudelela njamanjalo uhlala phansi yabo silokuthi ngeke isenjalo inkosi siyombona unganaki abeyisayo uyeke laba abarayithi asifokase laba abarayithi uyayizwa inkonzo yazamnandi ugide impela uzohlela usiyeke isideleni sesonto sihleli phansi ngoba nazo yikhona zikhona zideleni sesonto nazo sathana usuke eyinika amacebo amasha okudelela enye indlela fanele nje uhleli phansi kuhlatshele ube zabhala ufoka nje utshelwe yisitho sathana akabhala ufoka manje noma uzonakayela uzomfica ebhala ufoka ukuthi weyisana impela ufocus kubantu abarong focus kulabo abagidayo ubone yabo inkonzo sihamba nayo yonke into esiyenzayo siyenza ngokujabula kuthiwa nikhonzane kube yilowo nalowo ngesipho nikhonzane kube yiloyo naloyo ngesipho sakhe indaba-ke yasekukholweni baza hayi siyakhonzana uyazi ufika laphaya ube yi-asha ungenise umuntu yes ungamthathi kancane umuntu omngenisayo ngoba in an hour's time uzobe sekuyena osesemabhodweni kanti umdeleli asha awena ophakayo ndaba hey na uzokwenza uzobona le ncathe encane ngapha uthi nje yabe uyakhanga ibhuku la khona siyasevana siyakhonzana siyasevana njengoba umngenisa lapha ya in 20 minutes time or in 5 minutes time uzobe sehlabelela lapha phambili uma nawo umphatheka kuyo uzosesho phambili webazalwane siyagida la kunama-asha angagidi weba-asha semkonzweni nasiyagida kanti ubhekise kuwe naye ekholweni siyakhonzana udlala indima yakho nomunye adlale yakho ekupheleni kosuku ipicture yonke yenkonzo sithi inkonzo beyimnandi ngoba lo udlalo wakho wakuseva nawe wakuseva sonke siheli senza konke ngokujabula
Kube yilowo nalowo ngesipho asiphiweyo njengabaphathi abahle bomusa okuningi. Lithi iBhayibheli le gift onayo libiza ngomphathi wesipho somusa kaNkulunkulu. Yayizwa le uphathisiwe isipho somusa kaNkulunkulu. So anything esiyenzayo azi ukuthi umusa kaNkulunkulu kwawona lokumisela. Mina into esengayithola ngayitshela yona ngayazi ukuthi abantu engibakhozisa njengoba nilana nje ngikhuluma la kumina. Ngazi kahle kahle ukuthi mhlawumbe ngendlela eyisimangaliso kuma-field ahlukene empilo. So ukuthi ngime lapha phambi njengamanje angakuthathi ungiphakamise ukuthi ngiphambi kwenu mina ngihleli phansi. Because kuney'gaba zempilo abantu abahleli phansi abasuke beyiy'ngcweti nochwepheshe bazo. Manje wena for the fact that unikezwe imali bathiwa imama phambili ususiphakamele-ke manje ususiphakamele-ke manje nayo le nto yakho sithomela ngayo khona omunye nengcono kakhulu wehleli laphansi uyakubuka hayi bana hayi kodwa-ke phela silalela masithanda ikhona nomunye athi uyakuza ukuze uthoma ngento yakhe naye unayo engcono ngaphezulu. Ingakho masila izinto zethu eyi-material siyayiyeka sidlulise izwi kaNkulunkulu. Mina ngicamela ukukhuluma kancane ngibeke yami iview kancane ngifunde more of izwi kaNkulunkulu. Because once wastika ezwini kaNkulunkulu you will never go wrong. Senza izwi kaNkulunkulu liyikhulumele. Because mase sikhuluma thina sokhuluma yonke nonsense. Njengabantu abalapha kwi-social media. Lapha kwi-social media khona wonke umuntu khuluma yonke nonsense. Yingakho fanele ungalibeki uthatha lezi imfundiso ezithola lapha kwi-social media. Ngoba kufika lo art wena uthatha yonke le nto khona yebazalwane social media ngingawuthathi serious. Le hanto kuvela into lapha yanethi what's in your mind. Ngiyibona ngithi what's in your mind. Hayi-ke umuntu ayibhaleleke lo msangano sengqondweni yakhe nawe uma usuthatha as effect akuyona effect bekumsangano sengqondweni yakhe. Ngesinye isikhathi yomuntu osefaka omunye umsangano opoza lo msangano akawufaka eqaleni wena okwakho ufike ungenyusa ivolume uyuse ivolume yakho. Uma umuntu ekhuluma makakhulume njengokwamazwi kaNkulunkulu. Uma umuntu ekhuluma awesilungu asebenzisa igama elithi oracles of God. Uma umuntu ekhuluma mayebela ngaphambili akakhulume amazwi kaNkulunkulu. Ngoba silana nje si-mouthpiece kaNkulunkulu, siwumlomo kaNkulunkulu, sizindebe kaNkulunkulu. Efana senze show sikhuluma into ngempela esuka kaNkulunkulu. Mase sikhuluma imfishi ngathi simela ngaphambili siqhaza noNkulunkulu. And uNkulunkulu akahluphi. uNkulunkulu yakwenza ukuthi uvele uvakashe le ebhulu. Vele ayenze nje ukuthi uvele ubizwe abantu le bhulu ukuthi awuvakashe ngala uvele uma uvakasha kodwa uvele ufike uthole into ohwanyana khona uvele ibamba into ohole imphamvu mabuseza ngala kanti uNkulunkulu sebonile mahle ndalo umuntu usephakeme usekunika yonke le fish akakho engathi nje uthola nje into right ngathi ipromotion kanyana ngala ukuze asuke eduzeni. uNkulunkulu akafuni lutho ngebandla lakhe. Amen. uNkulunkulu akafuni lutho ngebandla lakhe. uNkulunkulu masekubona ukuthi engathi sona nje vele abantu umsebenzi bakunikeza ama-overtime bakunikeza ama-usebenza imagining i-asha la imagining i-asha la sibona yazi kama siyaqala uku-asharishwa-ke manje nawe uma ubona usubuye nawe ubona sebekuthi kakhulu lapha kanti uNkulunkulu uhlethise ngendlela uNkulunkulu unazo zonke iy'ndlela zokuhlethisa abantu. Mayebona ukuthi uyamhlula avela athi khula phezu kwakhe. Usuqedile. Uma umuntu ekhonza makakhonze ngamandla awanikwa. Lamandla lawa esikhonza ngawo lawa esiseva ngawo. Ngenzela ukuthi ungani mase efike lapha ekhonzweni ubamalungu bathi bekani ihlala nigcwalise idlonke yesonto. Nigcwalise idlonke yesonto ihlala igcwalise idlonke laphana yesonto igcwalise idlonke yesonto. Mase abazalwane babe isigejana mhlawumbe babe ngalo. Uzwakala wena sithi yeka amandla. Yeka ngawubona.
Akubona amandla kaNkulunkulu abasebenza. Wena yenza lokho kulindeleke kuwe ngamandla engewona wakho kaNkulunkulu urelax. uNkulunkulu amandla kaNkulunkulu ungazodlala ngathi. Kulo ngaba siqhubule impela siyise lapha ngoba because ante nama teenagers ngoba because ama teenagers abahayi ngeke asifake la lezi qula ama base beam lawo amandla kaNkulunkulu lawo bona wa mase kwa musuyibona sekwawakho uNkulunkulu uzokukhombisa ukuthi akubona lapha ngokunayo indlela ukukhombisa nakusaba kabi uNkulunkulu ngisaba kabi uNkulunkulu cedela sithembe ukuze uNkulunkulu adunyiswe kukho konke ngoJesu Kristu okubuye inkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Yonke into yenzayo uyenza kahle thina sidumisa uNkulunkulu. Niyazwa basara? Yonke into yenzayo uyenza kahle thina sidumisa uNkulunkulu. So yonke into mawuyenza azikahle ukuthi udumo aluzi kuwe luya kuNkulunkulu. Ngisho sekuthiwa kubonga bonke abantu ade besebenza next week ne-revival la kithi. Kodwa mhlawumbe kushaya iSunday bamali nomhlabani noma athi siyabonga abantu abasebenzile mhlawumbe bali department ukuthi i-department yakho ivela ikhona ayilibala. Hamba ke so ngekuphinde amale bonke. Nande livese nganika lona ngesikhathi ngina. Mark chapter 10. Mark chapter 10. Senzovala. Mark chapter 10. Angifundele verse 28 uyakuthetha. Petru wathatha wathi kuye bheka thina sishiye bonke sakulandela. uJesu wathi ngiqinisile ngithi kini akukho umuntu oshiyekile noma abafowabo noma odadewabo noma unina noma uyise noma abantwana noma amazwe ngenxa yami nangenxa yevangeli ongayekwamukeliswa manje kulesi sikhathi izindlu nabafowabo nodadewabo nawonina nabantwana namazwe kanye nokuzimela lithi iBhayibheli akekho usho uJesu la uthi akekho umuntu oshiya umuzwa kuwo njengoba nina nishiya imizi yenu akithi nashiya imizi yakini nezala nashiya obaba benu nezwakala senithi ninobaba nomama umalume akithi nashiya abafowenu nezwakala senithi nabafowenu enkosini nashiya zonke izinto ezibalekile zenu. Lithi iBhayibheli ke akekho noyedwa umuntu oyoshiya zonke lezo zinto angafika yitholesela. Ngamamazwi once washiya zonke lezi zinto ngemuva. Lithi iBhayibheli mawusula fanele ufike uyitholela. Majina ke iBhayibheli lithe lo mntwana uyofika athola ubaba nomama esontweni lo baba nomama esontweni. Wena umama njalo ungabona abantu abasha kunuka isona. Wabeka khona umama abangakholela ukuthi umuntu omusha uyakwazi ukukholwa sindise ngenkele. Meke umuntu omusha nje uzasha athi dlala lezi ngane lezi. Sina siyazazi ingane idlala ngathi. Hayi wazini. Siyazazi ingane idlala ngathi. Uma sesila sifika siyingane sifika Sunday school sama teenager sabantu abasha fanele sithole abazali enkosini. Esobathola la njengoba ezakhe ekhaya zikuhlupha ubuye futhi uphinde uyinakekele ngoba zezakho neza la esontweni even if kuthiwa sezwenzile ama mistake asithi siyicorrect ama mistake kodwa sikwenze ngothando ngoba sifuna ukuyilahla ngaphandle. Uthi omunye umfundisi webandla lakithi khona leli lakithi lase Ark Fellowship Center International ukhulelwa omunye umzalwane ebranchini yakhe. Umzalwane akhulela eqeda ahlala ekhaya uthi angamlapha ngamthetha ngizodlala wena. Lo mzalwane masiqala establish ama branches wayomhlabeleli wami kuleyo branch leyo wayihlabelela impela ngangazi kahle ukuthi nginabo abahlabeleli esenginabo manje kule branch kanti ngizothi nje ngisanda kuhamba haleluya mzalwane but ngayithanda ingqondo yalo mfundisi kodwa ngamlana ngamthetha ukhulela esontweni
woza esontweni sikhumbuza usakho angithi ube nespeed sokuyala nje sisu sikhumbuza ngaso yes manje bezofika akafike wena umuntu omusha oyihlebist uthi ehlele sisu sakho ubonqhweba bala unjani manje samtshela akholwe bazalo nayikho into yokuthi samtshela bangaka abantu sibatshela besiphoqa kodwa sinayo into ethi samtshela yokuqholoshela abantu sabatshela umuntu aqhubeka wenze siyabatshela abantu baqhubeke benze bonke abantu sibagona ngothando omama laba bahlushwa yingane emakhaya zidla ihunga ziyaphuza zibhema intsangu ziyahlupha ekhaya ihloniphi bese fika la nawe umuntu omusha wale nkonzo ungamhloniphi no lithi iBhayibheli akakwazi ukushiya abantwana bakhe afike la nabatholi abangeziwe 100% if ashiya abathathe ekhaya uzothola 100% kulabo abashiya ekhaya even more so masa abantwana sabantu abasha asihloniphe abantu abadala enkonzweni ngoba nabo bashiya abantwana babo abangahloniphe ekhaya mase befika la basithole thina sihloniphe ukuthi uyileader unikezwe nje isikhundlanyana esincane akufunakala uphakamela abantu abadala ngoba uMama Goldstone ngumfundisi mina yena uMama Goldstone sengizothi hey Goldstone ukuthi nokuthi lento ukuthi Mama Goldstone why sengivela ngithi ngimgabhule hey Goldstone hey ukuthi nokuthi ingqondo imentality yokuhlonipha kwabantu umbona umuntu ngoba ke phela manje senesikhundlanyana esincane asitholile sondela umbone ebizo umuntu omdala yewona nje sifika kanjani ekholweni siyahlonipha hayi noma ngimbezo hayi mhlawumbe hayi la ebandla lakithi sengisho mhlawumbe ngibulele kwezinye indawo ngizongaphandle umuzwe umzala nomthembile wasebandleni kodwa ngisho lelinye mhlawumbe nalo la kaMakhutha kodwa elinye ibandla kodwa nayo la kaMakhutha mhlawumbe umuzwe uthi umuntu omusha njalo mama phanga osothandaza yebo uhlula ukuthi mama phanga sisakhizo angimanye sesigide sagida ngoba nakade ngisho lapha emntana lento ogide wena ayitsheni nikumoya sesigide sagida siyayiza inkonzo siyaflow kuvele kwenze kubelula nje hey mama phanga osothandaza hey uyibuza uhleli phansi sibe kanjani uhlule yini uthi ngizacela uthandaza udidwe imic la iphethe awubona nje ithatha bazana njengoba ngiphethe le mic namhlanje ngihlala yimini mangithi sukumanya sukuma ngihlala kanjani ngiyethuma bazalwane sisukume nathi asihlonipha uba kumalungu okubekela ngaphambi sukumeke nathi hlala ngibani bese uthi njengoba ngimtshele ngiphethe uzwakala mina hayi la ngengizwe kwelinye ibanga kwamanye amabanga hayi kwelakithi hayi sinabantu abahloniphayo hayi ngabuza omunye uma nginikeza umuntu imali noma ngithatha imali kumuntu ngiyaye ngithi ubhawa nje kancane noma awubhawa I give them respect ubhawa kancane ukunikeza umuntu imali but I know kwabanye abantu kuba ngathi sign uthithiza le no asithithiza siyazazi ukuthi ngobani inkosini but the respect umuntu kufanele umhloniphe noma ngabubani amhloniphe ngoba wonke umuntu kumele uhlonishwe ikakhulukazi la ngoba izinto zethu ekholweni sizenza ngokuhlonipha yasikhona umuntu bamalunga okay umcela umthayi cela senze izinto ethi mhlawumbe ukuthi nje mhlawumbe abantu MC kwesinye isikhathi abanye abantu ke umuntu uzomcela mhlawumbe ngomlomo womuntu yabona mhlawumbe uzocela mama phanga awungithele ubani benza ukuthi for the fact that umuntu uthinta omama phanga afike la ngaphambili
Bazalwane, siyakhonza. Uhlulwa yini ukuqala ukubingelela bazalwane ngiyabingelela egameni likaJesu. Mamalunga ngiyabingelela egameni likaJesu. Hallelujah. Awunendaba. Une-mentality ethi lento oyinikeze ukuthi yenze uNkulunkulu oshiya. Yazi manje umuntu akumpakise uyophinda athole i-call from God. Mawufika ngaphambili uceliwe kuthiwa yenza into ethize. Ngisho ngathi inkonzo iphezulu kangakanani, ihamba umoya ubambe phansi sonke uyafika. Kodwa masibuya sirizina sibuya singala. Bingelela. It's very important. Bingelela. Ebandleni lakithi sibingelela nabazalwane bonke. Whether uthi bazalwane bonke ngiyabingelela obaba, omama, osisi, abantu abasha, Sunday school. Kodwa kusalayo bingelela. And asikho isidingo sokuthi mase ulapha ephasini subingelela ukuthi sikuzwe futhi uthi kubingelela nomfundisi wami okamaphuthu bamalo. No. Wakamuza umdlali Bafana Bafana adlala bese yiso interview lapha siyabonga ama-support eBafana Bafana sibonga nawe Kaizer Chiefs engidlalela. No ngiyumuzwa mawusolapho usuke usugqoke ezeKaizer ezeBafana Bafana. Ukuthi uyamuza umuntu kodwa ke ma siyeka kanjani? Beka nomfundisi wami umfundisi uNdlovu lapha. Kusho ukuthi wena kufanele sigcine lapha kumvela likho udlala la ungayi kuBafana Bafana ngoba awuzazi ukuthi ukuphi la ukhona. Usayihlelisele emuva. Sezwana bazalwane. But there is nothing wrong ukuthi uthi nje mhlawumbe ngisebranchini. Usibana ngiqhamuke ebranchini yamaphutha. Full stop. Enough. But manginesidingo salokho. Kodwa masahlangana singafuni ukuba kwathi qede iphasika kukhona umuntu ebranch yakhe ezongamenshima la. Usosichaza nomfundisi wakhe. Uyobuza sositshele manje umfundisi malungu inkinga mansetha lapha. Nisetha abantu abangabranch awetha base. Ngoba nawe ufuna ukumenshima la. Asifuni business no. Kulane. Ngokukanduku. Chapter 22. Umfundela verse 24 uyivale. 27. Kwavela nokuphikisana phakathi kwabo ukuthi ngumuphi kubo ongathiwa umkhulu. Wayesethi kubo ababusi bezizwe bazenza amakhosi bezilwazi. Lithi uthi uJesu nexazula le mpikisano yabafundi. Uthi ababusi bezizwe bazenza amakhosi phezukwazo. Nyawazi umehluko lapho? Nyawazi umehluko phakathi kombusi nenkosi? Nyawazi? Okay. Nyawazi umehluko phakathi kwemeya nenkosi? Nyawazi umehluko phakathi kwapresident ongeza upresident uze mhlawumbe uzoba ngcono. Nyawazi umehluko phakathi kwapresident nenkosi? Nithi president? Yes. No, mfuna ukuzama ukunikeza umehluko. Umengameli wezwe, our very own president, ubaba umhlonishwa uCyril Matamela Ramaphosa. Ithenda yakhe yaphela very soon. Sezwana very soon yaphela and it's in a shock so banoma president. Ngoba izwe lakhe lase-South Africa lithi uphatha amathema awu-2 hayi ngaphezulu kwalokho. There is guarantee. Ukhetho leso lizayo so banoma president eSouth Africa i-fact leyo. Ngoba isikhathi sakhe esiqonyiwe. Uno 5-year term ongawuphinda kabili after that akasewuphinda kumengameli wethu. But guess what? Our king inkosi ibusi ziyofa ayinathemba njengoba ebuzile nje lakithi kwaZulu kukhulunywa indaba yokuthi ibuse cishe i-half a century
ibusi inkosi nale ekhona as long as iphila iyobe isibusi manje umehluko ke la lithi iBhayibheli khona ababusi ngaba ama-presidents ngaba ama-mayors ngaba ama-councillors ngabe obani bani ababusa ngengqondo engathi bayobusa forever kanti abazobusa forever siyezwana bazalwane uJesu masixoxela la usihlukanisela these two ukuthi khona ababusi ababusa ngathi bamakhosi engathi bayobusa forever mntaka baba namhlanje uyi-Asha ngeke uze ube yi-Asha forever siyezwana namhlanje usekomitini ngeke uze ube sekomitini forever namhlanje ukuthi usiphathele uhlelo ube u-MC ngeke uze uliphathe forever ukudelela kwakho kubaba ngoba ngeke uze uyenze lento eyenzayo impilo yakho yonke ukuhlabelela kwakho hayi siyakubona amaculo lawa akhona hayi uhamba nawo impela kodwa khona amanye ozona uthi amkini ugcina uhlaliswa phansi kuphakama abantu lento yenzayo ngeke uyenze impilo yakho yonke ungabi nengqondo yamakhosi amakhosi mayikhuluma nathi athi abantu bami my people but ama-presidents mayikhuluma nathi athi our people ngoba iyazi akuyona asibona abantu ba-president kodwa inkosi siyabantu benkosi iyodwa inkosi leyakithi ithi indawo yayo yodwa ayibangi namuntu ngeke ngasebenza kakhulu ngala kombumbulu nalaba amaphutha seyiyona inkosi yakamakhanda ya inkosi yakamakhanda nama ikhuluma ngomhlaba wayo and ngisho ngathiwa ubaba azi kahle yamphela ukuthi uma ubusa wena ngokubusa kwalelizwe ithemu yakhe izohamba iphele or uzohamba ukhankasa futhi yena ikhankasa nathi hayi ngewubona inkosi yamba le isinikeza ama-flyers ngivotele entweni esiyenzayo endlini kaNkulunkulu asingabi nengqondo yamakhosi kodwa sibe nengqondo ukuthi singababusi besikhashana even us as pastors fanele sazi ukuthi asingabi nengqondo yamakhosi but asibe nengqondo ngiyaye ngithi mina siyabaphathiswa siyama-steward and kuyona leli verse kusetshenziswa same word le ukuthi singama-stewards awufunde futhi sithembile kwavela nokubikisana phakathi kwabo ukuthi ngumuphi kubo ongathiwa mkhulu wayesethi kubo ababusi bezizwe bazenza amakhosi phezu kwazo neziphathimandla zazo zithiwa abazenzela okuhle kepha nina aninjalo kodwa omkhulu kini makabe njengomnyama lithi iBhayibheli-ke la embusweni lo kaNkulunkulu lithi-ke omkhulu kini akabe njengomnyama ngamanye amazwi kukhona into ngijwayele ukuxoxa lento and I don't know ukuthi abazali bayi-understand ngizoxoxela nami bazalwane nama-leaders abamaphutha ngelinye ilanga sihleli lapha esontweni ubaba umpostoli wesahlala lapha esontweni ezansi so sinomhlanganyana nje omncane with few leaders kuvele kungena umfana kube khona umthumayo umfana wenza ukuthi umfana wenza ukuthi mase kuba khona obiza lo mfana omncane athi hey mfundisi awenza ukuthi wapostoli axoxile into nje athi awe atshele lo mfana athi uyabona bakudemote yazi ukuthi ayixoxele lo mpostoli ngingana but yangenza ukuthi ngisho sengihambile ngiyibuze why ethi umfana mayithi kuthiwa umfundisi athi sebeyamdemote all along kade ebizwa amagama hey how bani awenza ukuthi but the moment kuthiwa bemfundisi athi umpostoli bayamdemote and ngafunda into eyodwa ukuthi lento yakithi okubonakala ngathi usewenziwe into engcono noma igama obizwa ngalo noma ithayitla obizwa ngayo igama elingcono no akufunakali kuphakamise instead fanele kwehlise ngoba the more phakama is the more uba i-servant is the more uba umphathiswa noma uba inceku ngicela ukuxoxa ukuthi mangase kuthiwe kugula umuntu la God forbid okushonelwa umzalwane uba uNdlovu uma engazizwa right angangaya kuze kufike isikhathi somgcwabo ngiyakwazi nawe uyazi ukuthi ngisho sekubona uphinde futhi axolise yazi abantu omhlaba
But uba kumalunga ngisho manje umkhuhlane amanyeze lapho efaka imask. Siyezwana bazalwane? Why? Because yena fana kuseve. Fana athende idingane zakho, athende izinkinga zakho zonke. Kodwa uba uNdlovu because akekho kwiposition kaBamalunga. Mkhulu ngoba Bamalunga ngoba yena ngangaya lapho. Yena kodwa ngeke aze angayi lapho kaBamalunga. Uma kuthiwa uyi-leader la i-branch executive committee yalaba amakhodi. Once kwathiwa uyi-leadership yala eMtakababa ufakwe ukufaka kwakho lapho usudlalele uxanduva. Lokuthi makugulela umzala ukhona. Makuthi ukuthi umzala ukhona. Yonke into yenzayo ukhona. Why? Ngoba ngesikhathi bengathi uyaphakanyiswa usuke wehliswa kahle kahle. Okusuke kufunakala ukuthi uthobeke. Makuthiwa naku sekuwumgcwabo manje singcwaba usibanibani eMtakababa mawuyi-leader. Hayi ungawufaka ngithaye uthanda kwakho kodwa sicela wazi mawusubamba ihlalo lapha sekuphequka amabhantshi mntana ngoba akekho umuntu ozobamba ihlalo sithembele kuwena njenge-leader ukubamba ihlalo la. Angithi wena observer wena uwazi kufanele senze ukuthi kufanele senze ukuthi abanye abantu bayitshela ukuthi uma kunenkonzo njengoba sizoba nenkonzo nje sizoba nayo la ngesonto elizayo ayitshela ukuthi hayi mina vele ngiyi-leader la ngizohlala ngibhale u-4 akukho kuhlala kubhale u-4 wena uphethe umbi-ashe elikhulu. Nabo osilindile bayazi ukuthi bekuthi uma kunenkonzo ngaba amaphasela ngaba ubantu bani bengazi kahle ukuthi when it comes to into zama-ashare ngephakathi ngabo. Sezwana bazalwane ngoba mina fanele ngazi nawo ama-guest esiwalindile nama-guest kampostoli awalindile kukhona ama-MEC ezayo kukhona iy'khulu ey'thize ezayo ungibona ngiphuma nje ngemnyama ungibone sekubuya lezina sekuhamba ngiqondile ngize ngihleli phansi mhlawumbe ngene ucingo mhlawumbe umpostoli used to say uma uyi-leader ucingo lakho alivali wejwayele ukuthi asho njalo ukuthi ucingo lakho alivali ngoba sokutshela ngalo ucingo leli ufanele ubuka kancane uyothola imessage kuthiwa sekukhona ubani oseme-parking hamba kulala or kuzozama ama-asha afike akuhlelele sekufike usibanibani. Lezi iy'khulu zawahulumeni hayi ngisho ungafika uyi-asha uthi uyayixhawula ukuthi kuthiwa singene bengathi nje fanele kuthunyelwe umuntu okulevel ezokwenza ukuthi and zonke lezo zinto lezo ngicela wazi ukuthi kuseyi-part of i-training yakho. Mina ama-guest speakers angayisontweni uyazi Bamalunga ayilandwa yimina e-airport makuthiwa abafikile kufanele uyimene ngibafonelayo ngi-arrange everything balande e-airport everything. Uma umpostoli esengasekho futhi ngiyayisho uNkulunkulu uvele enze ngenye indlela. Mina abanazo zonke iy'ngcingo zalabantu abakhulu nabo benazo zonke iy'ngcingo zabo futhi okwenza ukuthi ngisho umuntu afuna ukusho something uyakwazi angithinte kalula yindaba lesa sikhathi was part of i-training. Uma usesikoleni abe yini oyifundelayo uthola iy'ncwadi zakhona emsebenzini uthola iy'ncwadi zakhona uyayifunda ufunde ugraduate uqede ungayilahli lezo y'ncwadi zigcine lezo y'ncwadi ukuze uma usuhlangabezana nenkinga yalo msebenzi usuwenza manje ubuyela kuzona uzobuza kuzona iy'ncwadi kambe la kwakwenze njani. That is why uma ngithi ngisho nazi iy'ngcingo zaloba nga-end-up anginazo nami. I think oBamalunga nabo baney'ngcingo zabantu abaningi manje because nabo bagcina be-communicator nabantu abaningi abasuke mhlawumbe beze esontweni. Umsebenzi owenzayo kusuke yi-part of i-training. Kodwa uma uwumuntu omumbi uzosho umngani wakho athi yazi ngifuna inamba kaBishop Thwala ngayithola wena wawuthunyiwe njalo kuthiwa sicela uhambe uyomhlangabeza. Hayi ngingakunenga kunayo hayi njalo mawususuke iy'nto zakho ubonakala ubambe ifoni yabona inamba la enginazo nginey'namba zamafundisi abakhulu hayi ngokho uNkulunkulu ngabantu akubona bathi uphakeme lo kanti abayifuni inamba uthule nawe ngathi awunayo kanti unayo awuthunyiwe. Siyazwana bazalwane ngenzela ukuthi-ke nakhona angathi kuthiwe sicela ukuthi uBamalunga ubuze usekuphi siyothatha leyo namba-ke leyo yakho ukuhamba uchoma abahle naphela ngithi ngizoyigcina nami ngenami uthi uthi ngifona ubuze ukuthi nginayo ngithi mina sibanibani uthi yezwa
kwakuthiwa ngilinde lapho emnyango ungenise mfonela umbuzo usekuphi wayigcina nami ngayigcina phela ngikeziwa ngithi bamalungu ukuthi umzalwane oyokulinda emnyango nami hayi-ke nawe usunayo nami senginayo awuyibambe nje ngisho ungabona siphi i-status engisifakile dlula kusona engathi awusibonanga ngoba asihlanganiswanga ukuthi unaviwe i-status bese uphawula kayi-status sesiyavala sesihlala phansi kodwa omkhulu kini makabe njengomnyana nobusayo makabe njengokhonzayo nobusayo makabe sikuzwa ababesho nje amakhansela ngomlomo uza abantu sebenzela umphakathi sisenza umphakathi ngomlomo basho njalo kodwa uma usunenkinga usufuna ikhansela likuthathisa ngazo kwayo angisho la mama ngiyalazi amaphutha enjalo kodwa ngikubone kwezinye indawo amathini abasebekhala ngawo la makhansela basazi ukuthi yini indaba lithe nje lifakwe nje ukuthi alibusi libe yikhansela la ithathe ngathela inkosi engandeni uphinde mase kuphela ithemu yakho umuntu uhlangana naye esephuphile esefake iskipa esibhalwe ukuthi ikhansela wake wambona umuntu wayedlala ikheza le-Pirates esengasadlala ibhola esephuphile uyathanda ukufaka ijezi nebhola lela eligqoka khona eqaleni ufice ligqokile afanele imbono wakwadlula kungafana abafana ngempela wakwadlula kodwa inkinga waphenduka wangaba yilutho ngoba wathatha lesikhashana esincane anikezwe sona wayithathe ngathi inkosi wayitshele ngathi sa-forever mese bakhona abadlali bebhola athi edlala ibhola abeyihlanganisela something eceleni efunda uze graduate useyiloya usenebhizinisi usenenkampani mese liphela ibhola esengasadlala ibhola uyambona useqhube ibhizinisi eliyasimama usefocus ebhizinisini mese bakhona lo owayitshela ukuthi uyoba nemali forever uzosethi useshonile sicela nesidonated so lithi iBhayibheli ngisho lo obusayo akaze ehlisa akayithoba ngamanye amazwi uJesu ukhuluma ngokuyithoba uthi akayithoba ngamajini uDavide elibonile uphondo lenkosi noma uphondo likaMprofethi uSamuel azi kahle kamhlophe ukuthi lona phondo olehlisele enkosini uSawuli elagcoba uSawuli lagcoba yena esalapha esawumalusi uma kuDavide ophakeme wayoka abatshele emadlelweni kuLusiya athi mina ngambonje ngake awudekani mina uSamuel owagcoba uSawuli sebamgcoba mina ngizogiyinkosi manje ngibuka nje useyabaphakamela kodwa uDavide waphinde wahlala phansi wahamba phansi for years ehamba phansi after egcotshiwe and lithi iBhayibheli even uNkulunkulu esehlise ukugula wakwehlisela inkosi uSawuli lithi iBhayibheli kwathiwa kulanda umfana odlala ihaba wayefika uDavide adlale uSawuli kukubi lithi iBhayibheli mase kudlale uDavide mase liba kuhle kuSawuli uDavide wayephakeme wayothi uSawuli mase sukwayile moya lo umsuku avela hamba ashonele fana lande awu sicela phela sicela bababona umuntu owazohlabelela kuthiwa kune conference ngoba sithembele kuyena phela avela athi angikho awuvela ubotha usalimala asakugcwala njengoba sekuyoke iBhayibheli khona uplanning hey ayizomgila ngifuna ngincele bamalungu ngifuna ngincele ekhaya uthumele nje WhatsApp omfishane abangithi akuxolise angeke fanele ngiyela futhi oqala phansi akubuthi uyapi hayi thumele okay bamalungu vele okay uNkulunkulu uyolakha icebo phela nomsebenzi wakho akuwona umuntu lithi iBhayibheli ophakamayo akazange ukuyithola yilo mhlabeleli ne-Asha elithi ngisho liqhamuka ufica abantu bezongena enkonzweni babingelele yazi ukukhuluma kanani umzalwane an ordinary umzalwane ubingele umuntu ohlabelelayo phambili akubingela qhawula hayibo yi-celebrity njengoba phambili okabe u-MC abingele hayi laba bakithi ababingeleli ufika badlula nje bani uphakeme phela kakhulu
le bantu engathi akabazi shabadala ngabona ngene nje adlule kodwa mase phambili ufica sengasetsha bazomsebenzi udlule lapha ngasibekele suqedile sithembile ngokuba awukhulu ohlezi ekudleni noma okhonzayo na akusiye ohlezi ekudleni na kepha mina ngiphakathi kwenu njengokhonzayo nina-ke ningaba bekhuthazela na uthi uJesu umuntu omkhulu uma mgumede inowenza ukudla noma ubamaluko ohlele etafuleni uthi uJesu ke ngoba uyazazi thina mkhulu akithi uthi kodwa mina nginani because uma uyi-leader iba i-leader likwaziyo futhi nokuhlala nabantu labantu laba ubagrumela ubakhela ukuthi nawo baba ama-leaders and uJesu njengoba ehleli nabo abafundi babo is busy uyabasebenza ukuthi nabo akakhe ama-leaders out of bona siyezwana bazalwane ngoba khona umuntu othi uma esephakanyisile yazi khona umuntu uma ngasethiwe bamale ukumemezela kusasa ucela bazalwane umzalwane usibanibani sasimnikeza umsebenzi responsibility ukuthi usezoba ukuthi ebandleni bashaye izandla abantu ekade kaxoxe nabo kube ukuthi ugcine sephakela phela ngisho bamba ucingo uzethu awuthi kufonele ubaba ucele ngokodweni awuthi kufonele umvangeli usineke afeleni usafonela abavangeli manje akasasazi yini impakamo bazalwane senihlala phansi ngiyacela ukusho ukuthi as leaders and workers basebandleni lakithi kwamakhutha wonke umsebenzi esiwenzayo asiwenze ngathi siwenzele inkosi unomvuzo inkosi izosivuza singakhathali ukuseva our leaders even umuntu owaduphila naye izolo sekuyabe sekuthiwa sewunobhala wasebranchini lo muntu lo regarded as one of your leaders nomethe ukuthi kade kumnandi kanjani ngiphila naye munikeze irespect ayidingayo nawe okuleso sigaba ungabaphakamela abangaphansi okwakho ukubaseva makuthiwa khona ogulayo asi-expectile ukuthi akube umfundisi yedwa ogxoxe ibhedlela si-expecte nawo ama-leaders aseva around him ukuthi nawo agqigqe phela ibhedlela and abuyise ireport ukuthi ayingile makukhona oshonele akube ukuthi emini nje kuphithizela wona ama-leaders khona ayobheka kuhamba kanjani kwenzakala kanjani izimo ziyalunga nidingani yini esinganisizana yona nifuna indlu yesonto nifuna ukuthi wona ama-leaders abuyise ireport kuba kumalungu siyezwana bazalwane ukuthi ngiyile badinga into ethize ukuze kubonakale ukuthi akufunakali umsebenzi wonke ugcina uthwalwa ubamalunga noma malunga kanti nina mase nibiza ngama-assistants.